Babukele emakhaya enhlana sendasi sanibonane. Ndoda cebele sicela abakelo lonivuselako. Lamuhla ngicela ukufundzisa abantu labakhashana labafuna ukuthi sida ngesito lokuqala lophuthumako. Kophakekezela basite kakhulu ngoba vele kufuna bagcine bete bathatha lo muthi lo lohlanganisiwe. Lo muthi ke lo ngathi yinzo sina ugeza ngayo uyisebenzisa ithilite emathunzi lamnyama iphinde futhi ichache netibopho netimfungo tebathakathe lesuke bakuvalile baloye ekuthenini wena ndoda yakho tibe mnyama kungakhanyi ubambe la kuphunyuke kumbe uthandana lelo jana noma naleyo ndvombi kuthi khwishi nje kumbe kusemsebenzini sokhanda babamba umhlangano bathi sewuthide sowende so kusemndenini sekusolakala wena umbimbile wende ini lo muthi lona ke bulongo benkomo lo uyabuthatha bomile ubuthatha nobumandi futhi akunankinga umlotha lo kungaba ngumlotha wasestanding ngaba ngumlotha wasekhaya ngaba ngumlotha nje wakuphi kodwa lapho khona utinde khona wena lohle uwasi bese ke sothatha lo mlotha uyawuthatha lo mlotha njengoba ngiyuthatha nje uyawuthela ubuthatha la bulongo benkomo sengiswaya lo ngemahayi lo uyawufaka lo ngemahayi sengilo muthi ke uyawufaka lo muthi seliqanza lenkukhu kumbe inkukhu yasemakhaya kumbe inkukhu yakuphi lo lithenga esitolo uyakutamatisa uyakuhlanganisa bese uyadibhoqa la mtimbeni kuhle nawe ungene esuthini udibhoqe wonke lo mtimba bese sohlala isikhashana ke soyahamba awugezele ekhaya lo muthi ungagezele emfuleni ohambako ungagezela futhi esigangeni ugeza ini ke lapho sinyama ugeza tintwe tikulandzelayo nje tingasito letifuna betilandzela umuntu uyageza nawuqedza ke lokugeza ke lapho ke songabese ke lapho soya ufaka mhlambe lokho lokukhulu lo sosuke ukufuna kodwa nje stage sekuqala ulezi bogogo bomkhulu uma uva ngathi la ukhona uyawudzinga lento lena noma bodokotela bakhashana uyathatha ubuka video dokotela Cembe uyayeva ukuthi bulongo ngiswalo ngemahayi umlotha licanza lo muthi utawushoda kuwe kodwa noma ushodele kukhona ta sita khona kancane nedimini nasengifake lo muthi ngalo lwathi lwami kusuke ke sengithanyela nje vele nje umbona inkinga lento nje sengithanyela vele usebenzisa lokho ke emakhaya utawusitakala dokotela inombolo yakhe ithi 76 18 30 35 76 18 30 35 lo mnumzana lona ke hayi ke suke sekugijela impela la ngeke ngikhulume ngaye lamhla kodwa nje suke sekugijela impela nje suke sesathi ukuthi sinike umuntu umsebenzi uyahamba usebenza kumbe inyanga kumbe ngilone ama truck noma amabhasi noma amatekisi noma amabhizinisi nasiste eqasa sakunikeza le ndvodza hawu batakukhomba bathi uthwele kanti usengathwala usebenzisa le ndvodza ngoba phela vele yona isebenza ukugenerator isebenza ukuthi iphakamise thola konke emakhaya siyabonga.